السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادرای اسلامی و مؤمنین خدا، همتون به خانه خدا خوش آمده. خداوند ما و شما را برای راست هدایت کنه. خب سلسله بحث ما و شما درباره فایده و ثواب و منزلت علم از نقطه نظر اسلام. امام احمد حدیث روایت میکنن از انس بن مالک، پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: این مثل العلماء فی الارض کمثل النجوم یهتدی بها فی ظلمات البر والبحر فاذا انطمست النجوم اوشک ان تزیل الهدات. انس ابن مالک حدیث روایت میکنند که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند، رسول الله صلی الله علیه و سلم اشاره کردند: داستان عالما را شما در گپ زنم در زمین مثل ستاره ها هستند که شما در دل شب ستاره ها را میبینید، در تاریکی ره خشکی و ره بحر میابید. یعنی آدم وقتی که در زمان پیش کامپس این گونه تکنیک ها نبود، بحرنوردا و آدم ها سفر میبرمدن، ستاره قطع مقصدشون رو معلوم میکردن. علما و عالما در دل شب وقتی آدم سفر میبروید با واسطه ستاره رهش معلوم میکردن. پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند که داستان علما در زمین عالما را گپ زنم رنگ ستاره ها های در دل شب که شما در خشکی و بحر ره میابید. اگر مبادایی که ستاره ناپدید شود تگ ابر رود، شما در شک میغلطه، ره گم میکنه. هر عالمی که از بین میره و عالمی که گم میشه و عالمی که از جامعه و مردم از عالم دور میشوند، اینا ستاره راهنماشون گم کرد. من یک روشنی در دست باشه، در راه روشن کرده رفتن میگیری. یک روشنی مرد کجا میری؟ عالما رنگ روشنی بودن در زمین. ما و شما در ماشینای سبک‌روان ماشین سوار شده های کرده رفته استیم، دل شب و تاریکی لامپای ماشین گریانه به تشویش میریم. ناگهان یک لامپا میموره، کجا میری؟ مردم به علما و مردم به عالم فرق نداره. تمام عالم یا علم دین نه، اینا مردمای بدیان که روشنی نداشتیم، روشنیشون گم کرده بدیان. پیغمبر صلی الله علیه و سلم داستان عالما را همین خیلی وصف کرد. از ابی امامه باهلی روایت بوده است که برای پیغمبر خدا دو مرد وصف کردند. دو مرد برای پیغمبر خدا وصف کردند. یکی نمازخوان و اهل عبادت و روزه بود، دیگر اهل علم بود. ای فرستاده خدا، کدومش بزرگه؟ حضرت در جواب گفتند که فضیلت عالم نسبت فضیلت عبادت کننده فضیلت من نسبت شما. همین من نسبت شما در نزد خدا چه درجه دارم؟ کی در درجه رسول الله برابر می شود؟ من عالم و شما عبادت کننده، انا همین خیلی نزد خدا در منزلت دارم. بعد از او پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند که حقیقتا خدا ملائکه هاش، اهل آسمان، اهل زمین، حتی مورچه در دهنک خانش، حتی ماهی در زیر بحر برای معلم مردم و برای معلم و اهل علم دعا میکنن. یعنی برای معلم و برای اهل علم دعا میکردیم که اهل آسمان، اهل زمین، ملائکه های پاک، حتی مورچه و ماهی ها برای معلم و برای اهل علم که مردم به نیکی دعوت میکنن هر روز دعا میکردیم. از این مرتبه بزرگ میشه برای اهل علم. اهل علم در چی در کاره؟ قصر دیگه. اهل علم در چی در کاره دیگر؟
بوستان و باغ ای دنیا دا پول و مول بسایش همه مرتبه نزد خدا داد. بعضی آدما میگن که خواندگی ها چشیدن، یا نه خواندگی ها چشیدن. خواندگی ها مورد دعای ملائکه شدن. خواندگی ها مورد دعای آسمان و زمین شدن. خواندگی ها مورد دعای رسول الله شدن. خواندگی ها مورد دعای مورچه شدن. حتی که مورد دعای ماهی شدن. از این مرتبه بزرگ است. خواب در کتاب ترغیب و تحریب آوردگی به دست از ابی امامه باهلی پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتیم که روز قیامت عالم از گور میخزانن، عبادت کنندرم از گور میخزانن هر دشب. اینش میگفته روزه و نماز حجم زیاده، ایش میگفته که من فقط علم خوندم، منم دورمو نکم کمه علم خوندم. خدا امر میکرده است که عبادت کننده را جنت بره، عالم و اهل علم همینجا دقته. میگفتن چرا؟ حتی تشفع للناس، اینا رنگ پیغمبرها شفاعت میکنن. مرتبه علما را بینین که اینا رنگ پیغمبرها شفاعت میکردن. فرق نداره و علم چی گونه ای که همین دنیا دا یک دکتر ببینید چقدر شفاعت میکنه، دندونی درمانده نقض میکنه، امپول تزریق میکنه، حرارت بلند میفروره، چقدر بیچاره در شعبه های احیاگری خدمت میکنن، شب و روز در خدمت مردم. همینا سبب میشن خدا عمر دوباره میتیه. عمر دست خدا ده، شفا دست خدا ده، همینا سبب میشوند. ما همینا خدا شناس رسول شناس باشن، روز قیامت میگفتن که بس کی ایجادم کسلی بسیاره با یارو شفاعت میکردیم. چرا این دنیا دا شفاعت چون رسیدن؟ اساسا در زبان عربی شفع گفته جفت میگن. شفع گفته چی میگن؟ جفت. یعنی که شفع اول یعنی 2 رکعت اول، یعنی شفع ثانی 2 رکعت ثانی. شفع گفت یعنی 2 رکعت اول. معنی شفع چی بده؟ جفت. شفاعت هم ایمی کلمه گرفته می شود. یعنی که 2 ناقل می بیاید، یک مثبت یک منفی جفت می شوند. همین جفت می شوند می بیاید، در 2 جای ناقل پیوست می شود، لامپ دار می گیرد. همین شفع میگن. اگر یک تای همین اگری شفع نمیشه، واحد میشه. پدر و مادر جفت میشوند، ما به دنیا آمدیم. پیغمبر هم همین ایوخی شفاعت میکنه، میبیو یگان چه در ما جفت میکنه. همین قدر حرارت بلنده، دکتر میبیویا هم یک همین قدر نخیل میبیاره در رگ دست ما همین پیش میکنه. این قدر مقصد دارو میروه، حرارت ما پس میشه، ما نازم میشیم. همون را گیری بود ما جفت کرد، همون را شفاعت کرد، همون را شفع کرد. و بعضی اولادها میشه که آخه اودم مرده بایم که چکه کمونه اون نمیخیزه بچوره. همون شفاعت هم امکانیتش باشه میکنی اوخی. و این گمان میکنه که پیغمبر هم مرا جنت خلاص میکنه، اوخی دوزخ من نمیشه. بعضی هاش نمیشه و دیگه تموم شده، اون نمیشه، میبرنش. خیلی نمیشه. و کسی که تبوبت شونده همون را میکنن، کسی که درد گذرونده وای نمیکنن. برای انا همین علما شفاعت میکردیم. کسی که لایق باشه میبینن، نگاه میکنن که شو اوخی. بعضی اون نمیشه و مرده برده در مردخانه و مرگ موندن و هیچ مالو را زنده نمیکنند، برای مرده یک. بعضی اینها مطلق کافر، مطلق منافق، پیامبر ایوه میگریزه در روز قیامت. نمیشه. او میگه نمیشه. این خب بینمازی رو ممکن رسول الله کنه، لیکن روز آخری رو نمیتونه. ممکن زیناها را تونه، دروغگویی را نتونه. علما هم همینن. ممکن که کارهای به معنی ما دروغگویی ما نتونن، لیکن بینمازی رو وای نمیتونن. اوخی شفاعت نگاه میکنن، شوا میکنن و نشوا ما اینجا داخل نمیشه که هر کس باید پیش خودش بونه اجازه الله باید. بعد چیکار میکنن؟ شفاعت میکنن. روز قیامت علما رو میمونده پروردگار که شما بستون چیکار کنیتون؟ شما شفاعت کنید. از ثعلبه پسر حکم صحابه پیغمبر روایت است.
پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند که خداوند بزرگ از برای علما روز قیامت سخن میکرده است. هر وقتا که علما در کرسی میشینند بنده ها را خدا فیصله کرده گیند. بعد از او خداوند میگفت است که اینی لم اجعل علمی و حلمی فیکم، من شما دا علم قطعی مهربانی من خیلی ندادم. میدونی برای چی دادم؟ برای آن دادم که شما را مغفرت کنم، شما را بخشم، شما در زمین برای مردم مهربان باشه و تعلیم تهیه و امروز همه تا میبخشم. ای علما نپرسیده، حساب نکرده، کتاب نکرده، لا ابالی پروا ندارم. خداوند سخنش بده میگه رسول الله. آن روز کرسی عدالت مانده میشد است، علما مورد خطاب قرار میشد است. علم دادم، مهربانی را دادم. مقصد گمان نکنی که من همیشه دادم تو نه، دادم که شما مردم دا گپ زنید، دادم که شما مردم تعلیم تهیه، دادم که شما دانشگاه و مکتب تشکیل کنید، دادم که مردم نجات از جهالت و ضلالت کنید. کرده؟ بله. اکنون من امروز شما را پرونده هاتان ندیده میبخشم. ای علما شما پرونده داره ندیده میبخشم تو نه، ولا ابالی من پروا ندارم. شما دیدگی هستین پرونده را تیار میکنن میبرن در پیشی، مقصد حقوق شناس میمونن، حقوق شناس رو عیب اعلام میکنن، میخوان که حقوق شناس هم پرونده را گیره بکار کنن. با همه این جمع میکنن، پرونده را جابجا میکنن، با پیشی کی روی میکنن؟ پیش سود روی میکنن. سود میتونه که همشو بکار کنن. میگن نه پرونده را میگیره خط میکشه، ای سری سود آدم جواب میده. ببینید خداوند انا همون حاکم مطلقه. همینقدر پرونده رو میبیارن و بر میمونه مهر میکنه که بخشیدم شما برای جنت. در حق علما بوده، در حق دانشمندا بوده، در حق معلما بوده، در حق اهل علم بوده. و یا زیق نشون که ما خونه نداریم، بوریا نداریم، هیچی نداریم. زیق نشون. همین گپ روز قیامت بسای شما، همین گپ همین مقام بسای این مرتبه بزرگ میشه و که خدا این مرتبه را برای علما داده است. خب سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ابو هریره bu hadisni rivoyat qilibdilar. Abu Hurayra aytibdilar, men payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga quloq soldim. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu hadisni aytibdilar bizlarga. Shu aytdi payg'ambarki, bu dunyo ishi o'zi hammasi la'nat, ishi ko'p ichiga. Bir narsa bu dunyoni la'natga xalos qiladi. Birinchi Allohning zikri, ikkinchi yaxshi ish, uchinchi olimlar, to'rtinchi har odam ta'lim oladi. To'rt narsa belgan vaqtiga bu dunyoni ishi la'nat bilmaydi. To'rt ishga odam belgan vaqtiga ishi yaxshi. To'rt ishga odam bemagan vaqtiga bu dunyoni la'nati ko'p ichida. Nima yaxshi ish qo'ydi shu dunyoni? Birinchisi Allohning zikri, Allohning yodi, Allohning ta'limi, Allohning ibodati. Ikkinchisi yaxshi ishki buni aytadilar otini xayr. Xayr ishlar ko'p. To'rtinchisi olimlarni hurmat qilish, olimni aliga o'tirish, ta'lim olish. To'rtinchi nima? Talaba berish. To'rt narsa bo'lgan vaqtiga bu dunyo la'nat masalasiga chiqib ketadi. To'rt ish bo'lmagan vaqtiga bu dunyoni la'nati ko'p ichiga. La'nat nima? Har narsani rahmati yetmaydi, rahmat haqiga ketmaydi, buni otini aytadilar nima? La'nat. Boshqa hadisga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam rivoyat qilibdilar. Anas ibn Malik aytibdilar, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam rivoyat qilibdilar. Men sizlarga, voy ummatim, voy mardimlar, men sizlarga ulamoni masalasini aytaymi? Ulamoni masalasini bilasanmi? Bilasizlarmi? Nima ulamoni masalasi? Sahoba quloq soladi. Nima ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam? Juda ham qop qorong'i kecha vaqtiga sizlar yulduzlarni ko'rasanmi? Ha, odam bahriga kirib ketadi, safarga chiqib ketadi. Juda ham tarixga bunaqa kompas, bunaqa saadal telefonlar yo'q edi. Odamlar yulduz bilan hidoyatni topib ketadilar. Sizlar bilasizlarmi? Ha,
ulamolar bu yulduz bu yo'lga. Yulduzni ko'rasan, yulduz topasan. Agar abr kelsin, yulduz yo'qotib ketsin, odam yulduz topmaydi. Har ulamo bo'lib ketadi. Har odam ulamoni quloq solmaydi. Ulamoga juda ham uzoq tushadi. Bu odam hidoyatni nima qiladi? Topmaydi. Ulamolar bu hidoyat. Faqat dinda ulamosi yo'q, hamma ulamo. Har ulamo, har olim, har muallim bizlarga matematika ta'lim beradimi, fizika ta'lim beradimi, hayot ta'lim beradimi, halol ta'lim beradimi, Qur'on ta'lim beradi, bular hammasi yulduz. Nima uchun? Bizlarga halol yo'lni, oq yo'lni shu ulamolar ko'rsatadi. Boshqa hadisga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni so'radilar: "Yo Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, ikkita toifa yerkakni payg'ambarimizga so'radilar: "Yo Rasululloh, bir toifa yerkaklar bor, juda ham Allohga ibodat qiladilar, namoz o'qiydilar, ro'za tutadilar, kecha oqshomchak Allohga ibodat qiladilar. Martabasini bizlarga ayt, yo Rasululloh." Ikkinchisi, bir toifa odamlar bor, faqat ilmga o'tirib ilm o'qiydilar. Buni martabasini bizlarga ayt, yo Rasululloh. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, olimning martabasi sizlarga aytaymi? Ha, meni martabamni ummat martabam. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qanaqa martabasi bor? Meni martabamni bilasizlarmi? Ha, o'zini martabasini bilasizlarmi? Ha, men olimman, sizlar obi ibodatdan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytibdilar: Alloh maloikasi osmonga qanaqa maxluqlar bor, bu yerga qanaqa maxluqlar bor, hatto murcha o'yini og'ziga, hatto baliq bahrni ichiga muallim va olimlarni haqqiga duo qiladi. Bu martabani Alloh kimga beribdi? Olimlarga, ilmni ahliga Parvardigorimiz bu martabani beribdi. Abu Umoma rivoyat qilibdilar bu hadisni. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytibdilar: qiyomat kunga obidlarni, ibodat qilgan odamlarni olkeladilar, olimlarni olkeladilar. Parvardigorimizni aliga aytadilarki, mana ibodat qilgan odamlar, mana ulamolar. Parvardigorimiz amr qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytibdilarki, ibodat qilgan odamlarni ijozat beringlar, jannatga ketsin. Ammo olimlarga ijozat bermaylar. Nima uchun? Bular tursizlar mardimni shafoat qiladilar. Ulamo mardimni shafoat qiladi. Yerda Allohning aliga bu ulamo mardimni shafoat qiladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shafoat qiladilar. Payg'ambarlar ummatni mardimni shafoat qiladilar. Ikkinchi martaba kimki ummatni shafoat qiladi bu mardimni? Ulamolar. Mana bu yerga ko'p odamlar bizlarga shafoat qildilar. Yozishdi, o'qitishdi, kitob o'qitishdi. Hamma bu narsani bizlarga kim yozib berdi? Hammaniki olimlar, muallimlar. Qiyomat kunga bu odamlarning martabasi bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu hadisni rivoyat qilibdilarki, qiyomat kunga Alloh jalla va ala sha'nuhu ulamolar bilan gapiradi. Ulamolarni faysala qiladi. Faysala nima? Ajrashadi. Sabiragatu, sabi maqomgatu, bu maqomga ulamolar kelgan vaqtiga Alloh aytadi: "Men sizlarga ilmni berdim. Men sizlarga hilmi, mehribonlikni berdim. Sizlarga aytaman, meni maqsadim bu yo'q edi. Bu ilmu, bu mehribonlik, bu besohib yo'q. Men bergaman sizlarga. Bu yerga aytinglar, yozinglar, o'qitinglar, mardimni najot beringlar. Bu kunlarda meni alimga keldilar ulamolar. Ha, men sizlarni ko'rmayman bu a'mol nomasini. Sizlarni aytaman, hammani mag'firat qildim. Hammani kecharadim. Hamma ketinglar, sizlarga so'rayish yo'q, muhokama yo'q. Sizlar ketasizlar jannatga." Har olim, har muallim bu hadisga bir marotaba fikr qilsa, bu martaba, bu ajrda Alloh beribdi. Kimga? Ulamolarga. Alloh jalla va sha'nu kimga beribdi? Ulamolarga bu martabani nima qilibdi? Beribdi. Xo'p, bismillahirrohmanirrohim.
Дорогие мусульмане, пусть каждый дает себе отчет. Обратите внимание на то, что вы приготовили себе для следующей жизни после воскрешения. Заслужили ли вы то благо и вознаграждение? Так необходимое каждому из нас, чтобы быть такими, о которых сказано в Священном Коране, сура Аль-Гашия. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرور مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. Всевышний Аллах сказал: лица верующих в день суда довольные, на них выражение благоденствия. Они довольны тем, что получили в награду за свои старания. Покорность, поклонение. Они получили щедрое вознаграждение в высочайших ступенях рая. Они не услышат там вздора или нехороших слов. Обитатели рая говорят только мудрые речи, восхваляют Аллаха за великую награду, что даровано им вечное пребывание в благоденствии и наслаждении. В раю для обитателей рая есть много райских источников, которые текут. Для них там приготовлены шикарные высокие ложа, с которых он видит очень далеко. Он видит все, что Аллах даровал ему из наслаждений, благ и имущества. У них в раю бокалы без ручек. Это особые чаши, которые стоят прямо перед ними, чтобы они наслаждались, даже видя эту красоту. А также чаши стоят на берегах ключей и ручьев, чтобы пить из них. Им приготовлены разложенные подушки, чтобы можно было сесть в любом месте так, что садится на одну и опирается от другую. А также у них в раю разоставлены широкие, богатые и мягкие ковры. Важно не потерять благо и вознаграждение. Необходимо спастись от мучений, чтобы не быть такими, о которых сказано в Священном Коране, сура Аль-Гашия. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. Всевышний Аллах сказал: в день суда лица неверующих будут униженные, удрученные. Это сказано про лица тому, что именно на лицах людей проявляются такие чувства, как печаль и радость. Они изнуренные тяготами, измученные тяжкой работой. Они тащат свои цепи и оковы. Они бредут, погруженные в адский огонь. Как это бывает у верблюда, у язычего в грязи. Они постоянно пытаются выбраться из огня, но опять падают в него, падают в ямы.
карабкаются оттуда и снова падают. Они неверующие попадут в ад, который до этого долгое время разогревался, и нет огня даже сравнимого, подобного с пылающим адским огнем. Их будут поить из особого источника, вода которой кипяток, нагретый до предела. У обитателей ада не будет никакой еды, кроме зари'а, а это отвратительная, скверная еда, которая мучает того, кто съест ее. الموت باب وكل الناس داخله فليت الشعري بعد الباب ما الدار جنة عدن إن عملت بما يرضي إله وإن فرطت فالنار وما مسيران ما للمرء غيرهما فانظر لنفسك ماذا أنت تختار. О смерти и следующей жизни сказано стихами, которые означают: смерть – это врата, и каждый человек в них войдет. И я даже не знаю, что же ожидает его после тех ворот. Если делал одобренные Аллахом дела, он в райские сады войдет. А если упустил получить благо, то в адский огонь попадет. И это всего лишь две пути, нет ничего иного для человека. Так посмотри же ты, что вы выберешь для себя. Дорогие мусульмане, задумайтесь, что вас ожидает, что вы приготовили себе к будущей жизни, куда вы попадете после воскрешения. Ведь кроме рая и ада нет другого пристанища. И не будут равны обитатели рая и обитатели ада. Спаси себя и своих родных и близких от огня ада. Воистину, это спасение возможно, научившись тем религиозным знаниям, которые Аллах приказал нам знать. Выполняйте то, что повелел Аллах, и не совершай того, что Аллах запретил. И все это для того, чтобы спастись от ада, топливом которого будут люди и камни. Аллах Всемогущий сказал в Священном Коране, сура Ат-Тахрим: «Я айюхаллазина аману ху анфусакум ва ахликум наран вакудаха ан-насу вал хиджарату алейха малаикатун гилазун шидадун ла ясун Аллах ма амарахум ва яф'алуна ма ю'марун». Всевышний Аллах сказал: «О верующие, спасите сами себя, ограждая себя от совершения грехов и соблюдая обязанности. Спасите себя и свои семьи, чтобы они соблюдали так же, как и вы. Спасите от огня ада, топливом, в котором будут люди и камни». Это говорится о таких местах в аду, где топливом являются исключительно люди и камни, так же, как горят дрова в огне. В аду работают особые ангелы наказания, которые мучают обитателей ада. Их называют забания, их 12, но у них есть много помощников. Эти ангелы огромные и сильные, а также сказано, что они очень строгие и жесткие на словах и в делах. Они не грешат, как и все остальные ангелы. Они всецело покорны Аллаху и полностью бесспорно принимают все, что Аллах приказывает, и выполняют все Его повеления. Они выполняют все без опозданий, без устали. Прошу Аллаха милостивого спаси меня и вас от ада. И прошу Аллаха, прощающего грехи верующих, даровать нам милость и прощение. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وأنت خير الفاتحين آمين آمين یا رب العالمین. صفا را راست گیره و تلفن ها را خاموش کنه و آماده به نماز